I pozdrav ljudi, evo nas u još jednom videu, a ovaj puta, kao što znate, udaramo po Black and White ediciji, a ovaj put imamo Victini Illustration Collection, pa ćemo i to otvoriti da imamo šta ćemo tu sve dobiti. Tako, ovo ide lagano. Tako, bacimo van. Vjerojatno ćemo i tu imati dva ova. Pa ćemo vidjeti šta ćemo. Da, već vidim da ima dva ova. Sada ja to otvorim da mi nešto ne ispadne. Imamo veliku Victini kartu, imamo Pokeball, imamo ovo, imamo ono, lijevo, desno. Dobro, ne vidi se. Aha, imaju ove ko čepove neke samo. Tako. A da prvo povadim sve, pa ćemo onda Tako. Hoćemo baciti tu, tako. Povadili smo sve, pa da vidite vi šta sve ima. Znači, ima ova velika karta. Malo ih rade užasno. Uglavnom, evo možete vidjeti karta. Vidite kolika mi je ruka. Vidite u usporedbi sa običnim kartama ili booster boxom koliko je ova karta veća. Znači, možete vidjeti tu i opet imamo dva crna, dva bijela. To ćemo za sad staviti vamo. Ovo je veće. Onda ću ovako izvadit ću bijele, stavit ću tu. Ajde, mogu i crne izvaditi zapravo. Tako. Samo ne smijem pomiješat. Znači imamo veliku Victini kartu dobijete. Velika Victini karta, to će ići tu gdje je poster i dobijete Victini ilustraciju. Jel to piše da je promo? Da, promo. Evo možete i vamo. Ajde izoštri. Evo 208, promo. Victini. I dobijete običnu Pokeball Victini kartu koju ćemo oba dvije ugačit. Lijepe karte. Da je bar Master Ball, onda je bilo dobro. Onda bi vrijedilo svakako kupit. Ovako je kockanje ovisno šta ćete dobiti u ovim pekovima. Uglavnom, vidjeli ste te dvije karte i veliku dobijete. I sad slađi dio, a to nam je otvaranje. Da vidimo šta nas čeka u White Flare-u. Da vidimo šta nas čeka. Da li ćemo dobiti još neki art danas? Što je bilo predobro. White Flare, dobro. Card code bacimo vamo i idemo Liquid. Zašto je upalo tu? Dobro. Psić. Mislim da on je jedini među ovim vragovima, pa ga zato i dobivam. Dino. Da ne povučemo više karata. Stunfisk. Jako je malo ovih Pokemona. Evo recimo, gledam sad White Flare tu na Poke kolektoru. Imate samo 2, 4, 6, 8, 10 komada. Znači 10 ravnati Pokemona samo imate. Ali za svaki Pokemon imate još 4 karte. Znači imate
običnu, imate reverse, imate pokeball, imate master ball. Znači svaka je 4 karte. Tako da je to hrpa karata za skupit. Onda imamo svebota. Svebot. Mačka. Pignite. Reverse, dobro. Pignite reverse. Minčao. Reverse i Gotille. I opet metalna energija reverse. Metalna energija reverse, dobro. Idemo otvoriti drugu, tu nismo imali sreće u prvoj. Prvoj nismo imali sreće. Šta je volio dobiti, ne znam šta imam. Naravno volio bi dobiti Rešorame. To je najbitnija karta, ali ovako šta je volio bi dobiti onu u Black Ball, to je ta ona sa flautom, ne mogu sjetiti kako se zove, mozak mi je stao. Idemo dalje. Gulbi, dobro, ptica. White flare, dobro da ne pobiješa. Vanilish, dobro. Lampat. Fosil. O, Garbadores. Simsar. Lavinja. I Frilish. To je brat od Griliša. Pam. Lilipup. On će ići odmah u gača, stavimo ga tu na podlogu. I dobili smo Teronopsisa nekog. I obična travnata. Super, ali Lilipupa ide vamo. Lilipupa. Dobro. Znači svakog smo, osim u prvom nisam dobio, dobro manje priče, osim u prvom kad sam otvarao, što je prvo bio? Prvo je bio Black Bolt, tamo jedino ona sticker verzija Black Bolta, tamo jedino nisam dobio nikakvi art. Ovdje sam u svakom dobio bar jedan. Roknemo ovo tu. Da, ovo ide na stranu, ovo nije white, da se ne bi zeznio. Minčino. Fungus. Medvjedić. Tranquil. Air balloon. Još jedno, riba. Mašuna. Pokeball. Pampur. Evo, da ne je bilo. Pokeball. On će ići u gaće. I još jedno. Reverse, čekaj. Njeg imamo u reverse-u. I ovako ga imamo. I još jedan Tandurus. I voda na reverse. Može. Stavit ćemo Pampuru sa Pokeballu gače. Pampurus u gače. Tako. I ostade nam zadnji pek, ljudi. Da li ćemo dobiti
još jedan art. Da li ćemo dobiti još jedan art ili ćemo dobiti crvenog Viktinija? Što bi isto bilo dobro. Crveni Viktini bi nam taman sad sjeo za kraj. Taman bi nam super sjeo crveni Viktini za kraj. Možda je tu. Dobro. Fungus. Ptica. Dvubi. Amungus. Skalapid. Je li obični? Da. Obični skalapid. Prismatic Energy. Muna. Reverse. Venipid. Reverse. I za kraj. Hexarus. I da ima li obična. Dobro. Hexarus, dobro, dobili smo ove dvije reverse. Dobro, idemo napraviti recap. Znači, ovo ste vidjeli, promo karta Viktini i Pokeball Viktini. To smo dobili iz kutije. Onda, dokle ide? Black, white. Dobro, do vamo. Onda dobili smo, ček samo redom ćemo ići. Ovako i ovako. Dobili smo ove 3 reverse karte. Znači Pignite, Mishuro i ovaj Finish Lee. Onda dobili smo reverse metalnu koju imamo, ne znam imamo čak 2 ili 3. I dobili smo ove 2 rare karte. I onda za kraj da se ne zaznam, od White Balla smo dobili Lilipupa. I to je bilo sve od White Balla. Onda smo prešli na Black. I tu smo dobili vodenu reverse energiju. Dobili smo Pokeball Pampluna. I onda, samo da malo to razvrstam, dobili smo ove 3 reverse karte. Samo malo. Ovo nam je čak dupla. Venepi, Muma i taj, dobro. I ove 2 rare karte, opet Andorus i Hexaros, kojeg nemamo, bar nešto što nemamo. I uglavnom, ljudi, to je bilo to. Sad ćemo okrenuti ovako. Ovo bi bilo sve nekih dropova što sam dobio u tome. Znači dobili smo jedan art, ova dva ne brojimo, dva, ne, 3 arta. Ovo Kaldio, njeg se ne broji, ovo ne brojimo. 3 arta i 2 pokebola, valjda, i jako puno reversica. Toliko smo dobili, mada su tu i energije i promo karte i sve tu. Mislim, energije ove koje su reverse. I vidite, sve tu. Evo da vam prelistam brzinski. A nećete moći vidjeti tako. Evo vidite, Hexarus.
Pupi, vodena, Lion, metalna, Finish line, Viktini drugi, Polypope, Master Ball, Goluk, Tandurus, Landurus, Dilbert, Clang, metalna, Pokeball, Hitmore, Gotita, Panchar, dobro, to su reverse, Fire Energy, Kledo, Samot, ovo su ove 3 promo karte, ovo je promo, Scraggy, Master Ball, Darling, Pokeball, Energy Retrieval, Duat, Piglet, Reverse, Coffee Griges, Tornadus, Embor, Prismatic, Among Us, Audino, 2 klinka. Ovo je promo karta i ova 2 pokebola, Krokodil i Pidov. Uglavnom ljudi, vidjeli ste sve sad šta smo dobili. Sad će treba ovo spremiti, ovaj nered. Možete ići tuda, gledajte šta se desilo. Uglavnom spremiti nered, ovo razvrstat, ove reversice još u gaće staviti. To je bilo to ljudi za ovaj video. Nadam se da vam se svidio, ako vam se svidio, udarite taj like, šerujte tamo u grupama nekim Pokemon, da ljudi vide kakvi su dropovi i tako to. I hvala svima za gledanje, vidimo se u nekom idućem videu. Ne znam šta ćemo otvarati, pošto ja sam još htio uzeti ETB-ove, od svakog po jedan, ali ovi preprodavači su sve pokupovali i sad će prodavati za preko 100 eura, što ne dam 100 eura za ETB, nek se nose, neću reći, da ne bi bilo govor mržnje, ali uglavnom uopće nije u redu, ali da ne dužim, vidimo se. Možda nabavim neki ETB još do kraja, tek je izašao set, pa otvorimo. Uglavnom otvarat ću sigurno još nešto nabavit ću. Imam boostera nekih Destiny Rivalsa, pa ću kad budem nešto otvarao i to. Htio sam s ovim, ali sam zaboravio ih poneta, ne da mi se dizati nos ići po to, ali uglavnom otvorit ćemo i nešto Destiny Rivalsa, imamo par boostera, neki 5-6 komada, pa ćemo i to uz neki video, pa ću samo baciti još tih par boostera dodatno, tako da imam za otvarati tih boostera. Ja inače neću vam to, meni samo da otvorim da im šta ćemo dobiti. Kao što možete vidjeti vamo, vidite ovo, vamo mi je black, vamo mi je white i vamo imam black za razvrstat vamo. Tako da imam od svega tu po nešto. Čekam da mi dođe binder zato pošto je naručen, ali vjerojatno su pred narudžbe radili sam da vide koliko će se komada naručit, pa tek onda da prave, a nisu radili pred narudžbe sa već gotovim binderima. Tako da mi je za kraj mjeseca, možda i kasnije. Kao naručen je, ali treba da dođu, nemam pojma, nemaju na stanju, a naručio sam. Tako da ali dolaze mi drugi binderi, pa možda i to snimam. Destiny Rivals binder kojeg sad radim. Tako da možda snimim i to. Ali nemam viš karata, tako da imam ovako ove fušne karte. Uzmem bulk od nekoga i onda sastavim si sam da imam. I onda kad nešto dobijem sam ubacim u binder. Niš ljudi, to je bilo to za ovaj video. Nadam se da vam se svidio. Dobili smo
dosta dobrih karata, čak i artova nekih. I vidimo se u idućem videu nekom, ne znam šta će biti. Počeo sam snimati Pokemone, što ste vidjeli. Scarlet Scarlet ili Violet, ne znam koja je. Ali, nekako mi ne snimam isto. Valjda ću snimit, hoću završiti igricu. Snimit ću, ali ne znam kad ću snimit. Došao je novi update u skeđulicu sa ovim kartelima, tako da ćemo i to zaigrat, ali isto nije fora, zato bi trebalo početi iz početka. A kom se da opet gledat skeđulice iz početka i sve ono grindanje. Probat ću igrat stari save, da vidim da li evo se djevanje. Da li mogu nešto tamo napraviti? Ako ne, vidjet ću za početak i kretanje iz početka. Malo mi je lijeno kretati iz početka. Ali vidjet ćemo. Uglavnom, bit će ljudi svega. Biće i otvaranje i još igrica. Tako da, gledat ćemo se u nekom idućem videu. Po 15. put se već opraštam od vas. Mislim kroz video, ne ovako. Ali, eto, gledamo se ljudi, uživajte. Imajte ugodan ostatak dana, pošto je još dan. I vidimo se u idućem videu. Hvala svima za gledanje i pozdrav!